MUBUNGE wa gicigo mbunge kia Igembe Central Northern KIILI na gwite ati narite na MCAS bonthe bakuma gicigo mbunge kiu kia Igembe Central na kuboria kubagwatanira na Ngabana Kawira Mwangaza akiuga kenyo njira igatigira kuri na WIITI NAMBERE ndene ya gicigo kiu. Marion Karugi atutarire. Ni mambura ya ukungwira wikirwa nthumbi kwa arito ba skuru ya Tendo Valley Teachers College Teresa Murera gicione mbunge kia Igembe Central. Mambura ya utongeretwe ni mwerekeri wa skuru ye Daktari John Karisa na aratongere kathumba ba wikinyetie hario mubunge ndani kele first gentleman wa AMERU Murega baitu na bange babainge. Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Kiathoneke mubunge ndani kele na rombete thiri na ngwataniro ati MCAS na Ngavana na kuanaranirite na MCAS bagicio mbunge ki kuona ni bakwatanira na Ngavana na kuthiria nkusanio urira MCAS bawite bakawata mbaru Ngavana Italia na Murea mukirite na kuwa ngwataniro eye niyo yatuma WIITI NAMBERE boneka maturene. Tunataka tushirikiane Meru na tutakwenda ndoa na MCA bakwenda gara bonthe bwana muthamia na twetekanirio tendwa twetekanirio watu tukwenda kulitana tubeto ngwe kuma bamure kuma nani MCA wote kutoka Igembe Central tumekaa na tukakubaliana we want to work together being the MP. We work with our governor, we work with our president His Excellency William Ruto, and we work with our deputy Bwana Rigathi Gachagua. Kwa hivyo we are working together and we are going to move Igembe to greater heights through these consultations and good relations. Gari yetu county tushirikianite ya mama arapo kendo tethi onde twabwa na ingwitike kwina mandu maingi muno bangiri mama. Mheshimiwa Murega baitu ambassador tukwe mandaraka ndeiro ndandikilire ndawa munturia na keki county ni ya Excellency Ngabana Kawira Mwangaza. Ndao no mitene akoro Bishop Ganage ambeta ndo Mwangaza inde kuwata mama 100% angiwa maendeleo kabati na kaende. Anto babo baringire kura nikenda bubaitira ngugi kwibia mene mwanya bwegontu mwanya na bumete kinyamisi mwanya na ntura mwanya ko ikukugurwa kwa akariba Igembe ikukugurwa kwa akariba imenti na kinya tigania yonde na mero tugwate nyo ko ndi bwaga no tubwa ko ni bwaga buitene ngugi buri amwe anto baba bilia bakwenda mama baba barenda bwathirunga kire bona mbese iria cia ikundi tugata bukeba eja mbese cia ikundi na bagatiga gora basoti ndakasi yetu naja isigute kinya cio go empower na mbesa cia na youth na cio mbitike itena ange cirekere Ngavana na MCAS kwa ngwataniro ne kare torumwe ibwaga mweshimiwa ndani kere no ntubwa kinya ukumbira nombera no monka kinya gwe mustali jo mbere nulikite kwaraniria na MCAS ba gicigo gyaku kionthe kiegembe nikenda kinya obuthabu na ngwataniro emwe na Ngavana bwitira antubetu ngugi. Akiaria waziri wa kithomo thirikari-ini ya kaunti ya AMERU thuranira ithana ni wite ni bakwandika arimu skuru ni rita ukirini arimu bamwe urira arito baba ya imataro aciari na baba kiurua ukiria skuru ire meneje antu akwithia ngarama uso wa skuru cia kuraya. Kwa hivyo ndibira bikuendelea thaiji ni tukwandika aritani ya narimu ya 20 bara bakayukia twanya twabara bomba kwithwa bara ritaire kana baretwa inyana ara mwathani etana kana barona ngwe antu ange baraita kana barakuma siasene bakadisaini hivyo hiyo ni nambera to replace. Never stop learning. That's the beginning, it's not the end. Learning is a journey throughout the lifetime. Always learn a skill, learn a strategy for your ritual bags of trip. What do I want to say? Join a technical course, do hairdressing, do baba. Challenge antu betu tukathukangia mbia cia tuthui gwita kwendia mbia kimiongo gwita kwendiana kuthoma nja Nairobi kwendiana kuthoma nja Eldoret na bi mwana tete kuthoma ni wiring bi mwana tete kuthoma ni oera kosire kulitano wa na mwana akuluka na ume buraka menyera kinyoro menyerete wake Eldoret na Nairobi na Mombasa no bumwe ora etekere ndirisha milango no bukinyo kuthomera ekera milango. Nkiripotera weru wikendi kuma Murera Igembe Central, Beta wa Marion Karugi wa Kenyua.